kapu 107 ko kuzo mu kitabe echo ninga sho mu kiragire echo Uganda Cooperative Alliance niwe mama ninge cyo bakweta apex body ya cooperative zone ekintu cyone cyandikire mu cooperative oba ni sako ni savings and credit cooperative organization oba ni unions nke za Banyankore za Nyakatonzi za Bugisu za Mengo za zone zo mu Uganda oba neza amashanyarazi energy cooperatives oba neza maize za water and environment oba neza boda ekintu cyone kiri mu cooperative oba neza balisa nkeze za dairy za Kashongi za Biharwe za Nkahi zona mama wazo ni Uganda Cooperative Alliance ekatandikwa unions 2016 kwa mukaga 10 na gumu Kenneth ne ukawazirwa nkota kabiri so nogireba ne kukira 10 na gumwe obwe bibinda byabeterine byabire binamani zabanyankorezi nizihinda zinamano muri mbararomu bakastama mengo umwaka gwa 10 bagira ngo hachi tukuzire tuinamani mengi aho ko bwobwire cooperative union zikanzi controlling omwani gwenu zikanzi controlling pamba 100% zikazi nebyoma zikazi neki bagira ngo no reka tukore kibina ekikutugeita twena omu Uganda bakora Uganda Cooperative Alliance omugasho gwayo ecyo kubanza no kushomesa nicyo cyatureta kushomesa abantu baketegereza ngo tokubasa ku rugo mu bworo waba nokorera wenga ninyenda kumanyisa Kenneth n'abaturikize ruhanga kuyabire nahango muntu omu kitabo cyo kutandika yagira ati reka tuhango muntu omu kishakitu ekikumanyisa ngo kurugakare cooperation niyo ruhanga yaye besingireho okuhanga omuntu nicyo kikutuma omuntu ari special kusinga ebindi byona Yesu kuyarizira omunsi yaronda begesebwa 12 yaba kwatanisa bakore kibina cyabo ecyabeterine nerizobe ngire ryo ekagumeza ruhanga kuyahangire Adam yashanga ngo Adam takuza kugira obusinge takuza kushemererwa hatariho cooperation yahango mucyara obu yayesire Eve babiri bakwatanisa cooperation nicyo abanyankore bakugira ngo ageterine nigo gatigufu so turi yaha nitushomesa nigo muri mugwito ecya kabiri no kugira ngo haba hari hekintu cyona ekikwatirine nebibina byabeterine obe biragiro obe mishoro ekintu cyone kiba kweta policy akatu section 3 omu Cooperative Societies Act negira ngo Uganda Cooperative Alliance niye erireba government ekapetitioninga ninge ka engaginga government kureba ngo ece kintu bakitereza so echo nikiryo mu kiragiro ekinde cya kashatu UCA kiri kora ninga Uganda Cooperative Alliance no kugarukanisa abantu icyo bakweta arbitration section 142 ningi iganana n'ibiri negamba ngo habaho butikiriza no mu cooperative katugira ati Kenneth Orinka chairman wa board ndi treasurer nyowe niwe twariana kitukwikirizwa kuzo mu koti no ekiragiro cya cooperatives nikigira ngo mugendo mu Uganda Cooperative Alliance nango bakija bashara n'umushango oroya mukuru bakweta Honorable Andrew Bashija Justice Andrew Bashija ahambarara omu High Court omwaka 2012 akakora ruling yagira ngo haba hariho butikirizana ninge kibakweta dispute omu cooperatives ninge bibina byabeterine timukuza omu koti oba no wa magistrate ninga judge ni muzo mu Uganda Cooperative Alliance ninyenda baturikize oba ni SACCOs oba niki omwoko kugenda yanshu naho ndijo ayiruka ati nyoni kutwaro waroye ati nduzo mu koti ekiragiro kikwikiriza you go through arbitration ozo mu Uganda Cooperative Alliance kandi arbitration ko kugizamo o arbitrator yashara umushango otikirizane nagwe ekiragiro nkigira ngo no petitioning Uganda Cooperative Alliance kandi decision ya Uganda Cooperative Alliance to kujia appealing is final. You can only no basa kujia appealing on the context of law obate ine koramu obate ine but it is final
mwenda baturikiza bari yo kwa basakoza bakibonabo mushemeye kumanya umugasho gwa Uganda Cooperative Alliance nico cyatureta aha okushoma okutereze biragiro okugarukanisa abantu na nibindi niyo mirimo yitwejo mwene tubasima turuntu tukora umurimo gwitu webare kai icyo nacyo rebe mnonga mayifa mwe shatumare tokirize byo na wabwa webare munonga mwene cyatureta bwana Kenneth mu Uganda ibi bina byabeterine bikatandika umwaka gwa 1013 ibi bina byitu byarengize imyaka 10 wacurecho nawo ecyatumire byatandika niki abahinje n'abarisa ubwirobwo kuwabiro twaro mwani gwawe ningo bucori bwawe ninga shi produce yawe yona ububwire hakari habashubuzi abakurugo muri buhindi ocitwaro mwani gwawe ninga shi cyatwara cyona wacitwara stowaye akugira ati hangariya hapa reba yiguru ataho minzane bakabine minzane zo kwanika akata kwiciriza ngo reba hanze uko reba higuru hangariya hapa reba kirezi wa leta hato kize ocibano reba higura to kuja hanze mwe nateka ho kuja hanze ye kutiya zaba ziri kilo 10 akoreka ngo kilo zawe ni 20 hato kimbuzo tkonkashe ati mwene wa resera Mario twari umwani gwawe kandi utarigaruka hata abantu babanyiga munonga abahinji bana bastama bagira ngo enough is enough tinko basagumana imbona bonero munsi yanjye bastama bakore kibina cyo kubanza ekibaye sire kinakurya umuri mubende by then kiboga ekeri mubende yon bija bagishara hati yabakiboga ubo bwire singo bajeta kinakurya Robert namanyo Ruganda munonga konga kinakurya nikigira ngo cyashamini cyenda kuni eneme ariya nejuko butuzaje bundi buju abutubugana cyana kurya yabundi buju so hati kurugobwe twagira ibi bintu byabeterine byagira mani nawo hate hitwahika ninyenda kumanyisa mwami Kenneth n'abaturikize mu Uganda twine bibina byabeterine bikwike mitware 5 kandi ba member hatabarmu ni bahika miliyoni 18 noreba constituency manya twine sakozi eziri mpango kusinga na banka hati for example sako ya wazalero hata bamwe ko korora sako nyonko bwiro bunazo musako bwana Kenneth nyo musako nkazame 2023 215 ukwa kashatu urwa mukaga nibwe nzo musako konko bwiro bunzamu kuwabiro ogambiro umuntu oti ninkoro musako umuntu akakureba nko wagwira bizamu uko atakubasa gambira umuntu ngo uriyo musako ngo inamageze uko tina no kumugambira uko yeshereka especially nk'abana bo twashomera nabo makerere konka hati no manya ngo Kenneth abana bashomere bine degrees abana bine masters abana bine za ACCA ba CPA bariyo musakoze now echo nicoreka ngo abantu bingi batungire mirimo mu cooperatives ninyenda kumanyisa abaturikize hati cooperatives nizihereza abane mirimo obucweke 16% nibakora mu cooperatives yo banzo rebe nk'abakora mu za SACCOs reba SACCOs za Ebo ziheza mushanga na nezindi ozigende banyankore 16%. Echa kabiri cooperatives nizi contributing 2.68% to GDP. Echikumanyisa ngo bugiga bwa Uganda ni to contributing. Echa kashatu cooperatives yambira abantu omu kuprocessinga ebintu byabo nkabahinji bamati nanka abarisa ushango inamate kare okoshanga nujuka kare obwire bwitu okoshanga embwa zikombokire embwa ziri mpango munonga zikunywa mate kuboko ukotine ugata ukoka mama to gataha embwa zinywa mate konka to gabona okujaba because amateka kagari yawe in excess konka hatkwagiriho direct cooperatives abantu bigukamisha zabashomesa okurisa kurungi ko mutindo bagira mate mengi bagira quality ya iyente hati na namate geina katari kwai abo kubabarisa bakekunganya bakore bina byabo direct cooperatives batandika bashubura amategabo jendo hamwani ninza kweka example eyankole coffee producers
cooperative union eje yakabwohe ankole coffee eine ba member n'abahinji bomwana abahinji bomwana abo nibatunga extension services ninga shomu okushomesibwa batunga embibo batunga fertilizers bagira umutindo gwo mwani bagureta ha store baguprocessinga bagohereza heru gugenda za Europe na America batunge sente nyingi oshango muhinji wo mwani oli ati nkumanya Kenneth waba wacurireho no mango abantu nibaguze emisiri yo mwana etakarabize no chumanya ukasha ubitu ico wazahari hatine nacho gutakarabize abayaguguriza why obworo kandi nyenda kumanyisa abantu abaturikize umujunga akatushereka I have done enough research ekigambo obworo tikikumanyisa mu rujungu puwa no ekigambo puwa nikimanyisa passing on opportunities repeatedly nichejo konkitwo ko kuba no choma bakwereka ngo puwa nikimanyisa omworo no way now nikimanyisa ki nikimanyisa iwe Kenneth nico bacetire passing on opportunities repeatedly puwa nikimanyisa obworo bwo mutwe no kwato mwani gwawe oguhinga kiro gikuzo mutwaro ogikwata oshabo mujungu ogirotisebo omwani gwanje ngugu ogohereza Switzerland omujungu aguhindura just agutera ebakawa apakinga mu ka container ahandika hakacupa Nescafe kire wa mugurizo mutwaro agikuguze mitwaro 25 hati echo nico bakumanyisa puwa you have passed on your coffee for someone to make money and you remain poor no kireba abira gujuntekwa kukamisho mbweno hate ibina byabeterine waza nkankole coffee hata abantu balione ba no mani batungana sente zinde zibakweta premium hata bahinji bo mwani nushanga batungukire munonga tuzaha school fees cooperative zitumira abantu bashomesa nyenda kumanyisa no kumanyisa abampurikize nyonka abaho general manager wa Sako kubo musako nkakoramo imyaka 8 nkabanza ndi cashier na loans officer na accountant na assistant manager na manager na general manager wa Sako konkani nyenda ku sharing experience inarebire ubu nabire ndi general manager wa Sako ya Rukiga umucyara kija yazo mbanka yatugira ati bantumwe mu nyambe ni nyanda fees z'abana banje bana ishe waba kafa niye fakazi itu very sorry mbwishuruhanga aka unashika ya kayatwira umushija wo kiri muto hati nyencha karenyohereza loans officer wanje akari imi azaka mwezi ogo mushakana rugacogo kwenyuma imaza kurambura hati kwaba najenda norema kabare nemishozi hati kwiyabira riyo najenda yaraba hansi hariho nko twizo mu ruhanga yashanga bashija batekire waragi hata babuza to wa dressing ngunozo wa dressing ngukashiba kangugu wacura kashiba kangugu arahisha kashikangugu kabyama haza ndomanye umuntu yanyuro twarwa hata yeska atiwe nozo wanje kora cyo atikisha kutwari hata umukazi kuyarebere ime na no mushijo bariyo ni beija umukazi yarabo ko mu kiyungu yayeta ime yamugambira ati haza utakagambira umushije wanje ngo nonde sente ni nyende sente tabo kwa kumanguriro no office naza kuniga sente nazwara umukazi nanda fees nyencha karo umukazi akijaniruka yazo mbanka akamarinda chikama 30 rukurira so umukurura kwenyije mubuza agira ati mwene umunsasire bantu mwe nkaba bihanguniye fakazi konkani nyenda kubamanyisa ngo umushija wanje akafa nobwo ariho konkani nkofiri arafuye hagaze wacurura so mbwene umunyambe nko muntu ebyo mushija mu birujo konka tukashomesa abana be ya leta munyanya niwe yamwemererire tarasingire musingo gona nyenda kugambira Kenneth njira graduation z'abana bana engineer doctor accountant lawyer bali abana butwaziriki abo twashomese hati ejo ni achievement ya mani ekozirwe SACCOs abantu bingi bashomisize zaha abacara n'eminyeto abacara batungire
ebintu bingi munonga kurugwa mu cooperatives. Nyenda kuhereza example, ubu nabendi general manager no mangu tukantugabe mifarisi burangiti amashuka amasiyani amasafuriya gakutwarwa abacyara zahaminyeto eminyeto tukagiha za piki ushangane bavuga za piki nyonyi jamba shomesa zitamba nabo ndi general manager hato buzo munyeto novuga boda yes ko kuvuga boda obubwire cyoma nkanzi ho wacoma obakibambarara niwe yabe nashubura za picha. So hato buzo mwana wa boda novuga boda yes hati program ne kunguvuga boda umwabazi yo nyanjura umutwaro obubwire picha kanegura miliyoni 4 cweka hato mbuza umutwaro gwa buri zoba okwezi nizinga mitwaro 30 umwaka nizinga miliyoni 3 n'emitwaro nkaga picha negura zinga miliyoni 2 n'emitwaro 5 ekikumanyisa ngu waba novuga boda buri mwaka nogurura mukama wa picha uriya umugurira picha ndijo iwe yongera kuba mworo. What do you do? Muje muzo musako mukore group yanyu muona mbahereze picha izoba limwe zire zo kubire no twarira uriyo uri kuvugira uzireto musako account yawe no manyangwa abana bakatunga emirimo kuzakumara amezi mukaga picha zona bazishashura. So echo nicoreka ngu a lot has happened ninga shi cooperatives ninga she ibina byabeterine bikozire kintu cyamani munonga omukutungura embera y'abantu mwenu for that matter turon tugira ngo 2018 byoko kwezo kwa mwende 2025 turon tuza kororo nitwe nterero muranga abantu mwena cooperators obani sako obani kibina ki as long as you a cooperator oije kororo independence grounds kandi president niwo kuza kuba ryo mugenye mukuru ahabwa twese le president obwana Kenneth tumwesire because president ni wa champion ingire cooperatives ahari kuzahona bantu mwe mukore circles mu joining circles abamwe no horari kugira ati konkashi ati PDM te koraje nyenda kumanyisa Kenneth uri nyine gato ino mucyara oyina abana ko kugure nyama ni uri kutama mwonyo no mwene hato mwonyo kukusharira owarye nyama na blaming Kenneth wagireta ninga na blaming wagiteka hat problem ya PDM is nichiruga aha technical people omwebembezi wihango muri mogwe no koreka abantu ngo PDM ekore rero nyowe niwe na Kenneth abashomire cooperatives to stame to guiding oku process okweshebye kuba negenda so ni tumusima munonga ninyenda kutwara mu gishogo kusima mwebembezi wihanga ahabwo ku championinga ninga kwebembero muranga go kuteka mamani ombina byabeterine ninyana no kumanyisa bwana Kenneth wabo takacumanyire tugarwizeho cooperative bank wajihurire yes cooperative bank ninye ndi kusharinga akachiko am the chairperson wa steering committee yes cooperative bank egarukireho nizoberiyo nitwenda kugironjinga kandi uri kuza kugironjinga no mwebembezi wihanga mwatureba so ezo achievements zona niho tukugira ngo no ninshaba abantu mwisha abantu kandi batambuze bigere bakazana mugongo ni mwene umutambuze bigere ubano wagisoro obono wane bimwena mwije tuze kororo celebrating tushemererwe tutera kali tuzine abo kube bibina byabeterine bitwihire hare webare munonga yaba Robert yes sir katurebe katsanshonga of course omami Ivan byona yabishobora gimu yes now koko noreba achievements yes nzo tsakantu esimira yes ebirungi byona cooperatives eze nigashizize cyabonye Uganda yes nga still of course takabura mu challenges takabura mu maybe okutambi kono then yes someone zugwa abakwa management yes someone maybe of my hard rich areas so ta challenges are but necyamazima shime kwisimira ningashime ku celebratinga ningaskushemerwa aguko kwa cooperative zezo mwihangere Uganda yori ya ground kirongi ubwese ko tena barkamparo umwe no nazo mfield bankiwe kumwe Western Uganda Western Uganda bashime kwa mejumbura mu kwesimira mu mukorongo kwesimira cooperatives mu mwihangere we bari munonga bwana Kenneth na nabaturikize mwena
ikibuzo cyawe nikirungi munonga kandi nugwe muramwa oguhatureta kuri kuza kwetegereza nko kugenera sekretary witu mwami Asimwe Ivan yatugambera kurwo mwako gwari kumorwenda nkaga na gumwe ubu Uganda Cooperative Alliance yayihandikisa mu mateka tukwe kwabiye kuryo kutandukwaho kwe bintu mu ihangomwe bikaba byatandikire ku nkati byica byagira umutwe uguragume n'ugubijwekera hato waza kwitegereza okucelebratinga ningo kujaguza obuhanguzi bwa Uganda Cooperative Alliance kanko echo bwa cooperative movement icyo kubanza por kubano reba nko kuyagamba ebintu by'abeterine bitandikireho emirimo abantu bingi binemirimo hazemirimo kweri kubereho nikiba nikimanyisa ngo harwe ntasya buri muhero bwo mwezi abakupaka sombe ibintu by'abeterine nibatunga umushara kandi abakuguriza mu bintu byabo buri izoba wareba nkaba mate wareba nkaba umwani wareba bebicyori manya nangwa n'ubuzakuba boda boda zine abana baryombe ibintu by'abeterine waza kureba aharurengo rw'ebyaro abebitoke bine cooperatives ekiri kumanisa ngo otari employed ningo tine mu rumo rw'umushara activity ningo mu rumo rwa rukora yana basaguriza hamwe ico kibasa kumuretera entasya so obuhanguzo tukuza kujaguriza tutandikireho emirimo tukora birombe ibintu by'abeterine ecya kabiri entasya yayiyongera amakamingi gakaba gakorenda konkata buri muntu wenda umusande wirembende kanungu kandi na narukungiri ndebire population yo mwana ogubyirwa muri kanungu bakora birombe ibintu by'abeterine nikiba nikimanyisa ngo mu myaka nk'eshatu n'etano kanungu nija kwetakira kanungu yetu abetura ntumanya ugundo mugashogwa kashatu ninyenda kugambira abantu bashomire regari okushoma kwaza university na za secondary aharengo rw'ebintu by'abeterine principles ninga shempaje zitegeke ibintu by'abeterine hamwe mpagere kugira ngo abantu begesibwe batendekwe kandi bamanyisibwe cooperatives na mnonga tukorabera omukibina kitu ekiri kure by'abeterine umuyanga ryo ne cya Uganda Cooperative Alliance nangwa n'ibindi bina nkaza ukusku na n'izindi zona za unions twine support kurga ombahibo buyambi ninga ba development partners bitu tushomisa abantu bayetegereza bamanye uko bakubasa kurwana sogoro kukiro kuwakubasa umuntu kurara umukanisa noshaba haza haleluya hata abantu barara bakumira imyani yabo ikiri kumanza ngo umuntu hatayigira kutandise kibine kirungi yayego kwa urukoza no kufuta umuntu nakugambira teje project y'intandikira rengo rweka neyentasya urutocyone rw'ibyo kurya umano gwentasya tinkumanya nambwe no kuwakubura tungireho mugisha kurabera ngo mucweke cyite umuri nko munyonyi waba noreba hanso kareba mabati nko muri rakayi umuri kayunga umuri za karungu za masaka umuri kigezi izi zona nebirekire nebikomokire omukushomesibwa kw'abantu bukabasa kubaho nko buhanguzi uburetirwe omukukorera hamwe ekindi ekingwenda kongera ubundo buhanguzi obututungire ira tukaba tuguze tweta omukoto raw materials konkani nyenda kugambira twaba celebrating enaku z'abeterine nkezi umbere bwire tubentujuka orunaku rw'abeterine umunsi yona turukorire photo portrait wareba abantu kuba basize kongera omutindo omwani hatwine kawa yitekorirwa ebitoke n'inanasi n'ebijuma byo nebikunurira netubikamura mu vinyo amate waza kwetegereza supermarkets zona ezikuguza yogurt na cheese ejo yona no value addition hato buhanguza nkobwo twaba tabasize kwimuka tukasima omuntu wakuriyetingire mbera nungi ngo cooperatives base kutandikwa hoje kandi zikoreje nitubatta kumanya iki twenda so twaba celebrating ebyo kucelebratingira bingi munonga tugerezeho twatungana exposure hata nkasako zito kuzukora tugenda tukora benchmarking tuzanko muri Kenya mutwara sako zikama 20 bagenda bashoma barebe za Kenya bwenki nizikoraje ninyenda kugambira uko kugira ngo uko bwire n'ubukira kuba buke kunkaza kwetegereza ukareba nka cooperatives ahero kuzukora hati tubasize kutungayo obumanyirivu twaburetaha kandi twabutumunkora hato ubwo buhanguzi nabwe n'ubanu gwenda ngo umuntu agira hata abujagurize ikindi tugizere enkorangana icyabaganda bakweta bwa Seruganda
waza kwetegereza bwa principle kujya cooperation among cooperatives ninga sharabaho inkorangana hagati y'ebibina tutongere ko umugisha twatandikaho za unions twine nkashe masakos union ntunga musakos union kigezi sakos union ko kuza kwetegereza haturi family emwe waza kureba nkato kumwine forum yanyu yabarukohereza ubuherezo mu radio na TV West cooperative nyenda kugambira ngo ba manager bine forum zabo ba abo loans bine forum zabo no shanga sakos kama 30 ba loans office abona bine forum zabo recent loans office omwe nangwa akariyo muri mishanga na hatakiriyo akakorembaga konka kurwarebere cooperation and royalty icyo cyona nikereka ngo obuhanguzi obasize kureterwa mu kumanyana kw'abantu bukomokere mu cooperatives so nibingi munonga bicime kwantu jaguriza noho tukuterera umuranga mwisha abantu nko kugenda secretary ya Kigamba nibagenda bazana mugongo bamaresande nibatambura barga bigere bizimbire bija bagera bata mbwene twagire kugira ngo nitwe tujaguzo obuhanguzi ningashi obuhanguzi obutukiro tukurabira mu kweterana no tutera umuranga amabara tugagabire twatsabi kutu twahita abantu mbwene ni 2020 toreke president witu ngo kweterana kwino mugasho kandi nako nurwo rumwe harimo kutongoza icya banka yitu yabeteri nabantu batora batekateka ngo ikagera ki hakagwa ikizimbe konka cooperative spirit iriho nekora icya kabiri harimo amateka mingi agakugendana gahonda hondanisa ubwebembezi bw'ebina mbwene icyo ntwenda ngo turebe ko twakuharmonizinga amateka agakutegeka ibintu by'abeterine icyo nacyo tushigambira ba parliament abaraye barona president turebe ko cyakwasa kugira kita ni nyenda kugambira mutebeka rusomo yabikene mu myaka 8 wire hakaba hariho umushoro ogu government yabeneiha abina by'abeterine konka general secretary akagenda normal board members bateboringa issue wa president yatuhereza tax holiday y'imyaka 10 iri kuza kwayo 2027 mwene nitugira ngo cooperatives kanezo ku Rwanda sogoro watandika za imyoga watandika PDM kuzaba zasimba emizi wagaruka wazukura so mushoro mwene twenda ngo na nation ngejo nayo tujye mugambere kucyakona kibasika agarya mazima tax holiday ejo nayo gereta igarike extending we ndije imyaka 10 kanda bwo kugira ngo ubwo mushoro gukabasa kuwihwaho sako zigenzire zimusye bizimbe sako zayombe kazarete ntunguka namagoba gasharuka so nututerera na munonga za sakozi ngwe shate cyo mukirekira abantu ngababiri ngo babano bakigamba English kuba kugira ngo abargo musakozi mu musye mikono no tukuterera umuranga ngo buri muntu wena weno ryo musako mazima garahanga abase kwijja turengora na kurwitu twagira tuta hariho ubundi buhanguzi ninga benefit yindi hati no basa kuboshitamyaha uwanyu katugire ngo nurushere ahabwa digitalization no basa kutransactinga na rushere uryaha ahabwe sumu yawe kandi ubwo buhanguzi ninga ejo technology izuru mbwiro bwa government nungeje nibinge byo kucelebratingira ibitakabasa kwizayo nahabwe icyo nututera umuranga ngo buri corporate we nahari development partner mwijoro na kurwitorwe tubase kurukuza ahabwo kuba it's a very big landmark in the lives of cooperators. Okay, so abantu bona abanyigana bona nubeja space ne marira ibyo kuye kororo ni mpango nico tungire kororo kandi tusima government twira umwanya Ministry of Defense twabashaba batuhereza umwanya mwe nabantu mwona mwije nobwo kuba abantu umutwaro ninge mitwaro 10 kororo ni bahikayo kandi kirungi munongo mwami Robert yacishobora nyenda kusima Robert yashobora ikintu cyo kugira ngo mutambuze bigere mwije habo kwa mureke kwate nshonga yanyu mukagirekera umuntu omwe ukashanga nibagerekera Uganda Cooperative Alliance yashobora ikintu cyo mushoro abaturikize ubwire nanka revenue soro tubu yabire nekinga sakozi ahabwe mishoro yenyuma ninyijuka bakabine bizibu sakoze zimwe za kunu yanka za ebozi bakabine bizibu na za rukiga na za ya mujungu ayi umushoro account zabe zimwe bakazicinga umubanka umubabire bina accounts
n'agenda no mwami Safari Reverend Father Safari Emmanuel no mwami King Siza Murenga twaza kureba president twamushanga Kisoro turi abantu bashatu state road Kisoro nenyije uko bwana Kenneth akampesh endashiki 5 yagira ati nyenda ngo nshobororere umushoro haruhoki namugira nti your excellency SACCOs URN is charging a 30% corporation tax egaruke is charging a 15% withholding tax aha magoba aguba kushashura aha nanka savings ninga deposits bagaruka ba charging a 15% withholding tax on dividends ninga shama goba guba kushashura abantu bagaruka bazichargingo kunabire ntakahereza ati first wait atera minister wa finance amugira ati bikanyine cooperators aha hamutwire mutakungambira amazima aha bwaci mu kwita SACCOs president ya directinga yagira ati kurugeri izoba emishoro yona yasakuye nyuma yona mugiyo nitumusima munonga akakora ikintu cy'amani twije 2017 Kenneth twazo mu parliament nabwo twije twazo mwebembezi mukuru we mwebembezi wihanga twarugayo twazo mu parliament yatuhereza tax exemption ningashi kugira ngo SACCO zireke kushashura umushoro kuruga 2017 kwisa 2025 hatobwire buri n'ubuhwayo hati nibagira ngo aho bona mukama niho muramiza mweno hati nitwenda ngo tupresenting enshongejo abo kubo bwana Kenneth noreba twinde SACCO zinto eze za PDM emyoga nibwo zikirindi zitandika kandi abantaba SACCOs ngo ku Robert yagamba ogo mushoro kubagwireho numanya gusako zati zine bizimbeke bya commercial banks deba zahibanda ishiya kanye nishatu rya mujungu kanye nishatu na nahandi abantu bombe kire abo kugira ngo ije mishoro mwenu omuntu weno turikize special abantu ba SACCOs mwije kororo habo kubati 2018 uko kwezo kwa mwenda tinkwenda ngo mwebembezi wihanga yaba nabuza aronde SACCOs buri nicenda ngo ninyenda ngo mwenda mwije no bumwe kugira ngo abantu 10 buri SACCO mwenda mwepakire mwije Kampala mwije omwebembezi wihanga areba mani gutwine nimanya ngo nakunda SACCOs na cooperatives naza kutuyamba ekintu cyo mushoro abo kwa turonto mushabangu atwikirize umushora gongere ndijo myaka 10 rero SACCOs zigira mani zikuri ekindi Robert yagambe ekintu cyo biragiro ekintu cyo biragiro tubironto kigambaho habo kuba 2023 Bank of Uganda kuyamendingire kiragiro cyabo cyo kugira ngo SACCOs empango zona zigendo mu Bank of Uganda yija yakore nshobe ko kuba norebo mbiragiro byabo nibagira ngo bashimiye kuba ni regulating SACCO nga MDI ni chumaisa micro deposit taking institution konka ko kuzomo MDI act negamba ngo an MDI shall be a company cooperative is not a company now echo cyazaho 2016 government yakore kinde kiragiro kiba kweta tier 4 microfinance institutions and money lenders act nacho ne kigira ngo SACCO zona zigende omu Uganda Microfinance Regulatory Authority 2020 ninge 2020 bagaruka bamendinge kiragire cya cooperatives bagira ngo SACCO zigaruka wa register of cooperatives so echo ni baceta legal lacuna there are gaps within the law echo nacho ntwenda kuherezo omwebembezi wihanga okwari kukunda cooperatives nitumangu naza kukisolving echo akashatu enshonge yitwenda kupushinga nekinte cya cooperative education bwana Kenneth n'abaturikize cooperative education mu Uganda ekatandika 1025 nena government 1023 yigura cooperative college Bukarasi inshanju nena yagitwara kigumba konka ku rugobwe no kuseri izoba baturane bashomesa certificate na diplomas waza Tanzania katandika cooperative college yabe katandika biro bitano uko kubanza 1023 ikikomesa ngo yitunekire yabo konka hati ni bashomesa cooperatives kweka PhD waza Kenya eya Kenya katandika 1023 na mushanju iri cooperative college of Kenya hati ni university nayo neshomesa PhDs now abana bakushoma mu cooperatives omwana kiruga kigumba ninga yaruga tororo yaba hatariho kweyongera akomaho ushanga yaruga aha cooperative umuramwa yaza kushoma sciences na economics na BCom nacho netwenda ngo tukigambira umwehebemezi wihanga kigumba na tororo
bazi promoting zitandike zihereze degrees wachurira echo nito tubenka Tanzania na Kenya then ekindi necha bank twakigamba ninyenda kusima munonga cooperators himuri mwena kandi mwaza kwija kororo mwijane sente muyiguze muzo mu bank habo kubo mugabo mu cooperative bank ni mitwali 10 minimum ni shares 10 so waza kugira ngo obe member wa cooperative bank no itenga milioni emwe na ni mitwali 10 kunkano basa no kugura ya 1 billion for example nka wazalendo yeneza kugura mimigabo ya za bilioni 5 habo kwa banka yatanditse already mbwenu bantu mwe mwijye namani tugire banka yitu umwebembeze mukura gironchinge tugumize mutukore nigwo muramwo guturiho kandi izoberyo harimo na nemishomo tutebekanizo mushomo manya utagira ngo no kuza kujaguza tukazina harimo na nemishomo icyo kubanza twine n'abagenyi bakuru kuruga Kenya twino mwe omukugumo nongo mu cooperative bank na ruga Kenya umwame Patrick Nyaga ariyo nija kushomesa abanya Uganda okubo kubasa kora cooperative bank kagira mani twine professor Mindra ariyo naza kushomesa ibya cooperative education twino mwami Kagwa ariyo naza kushomesa ibyo mishoro is a director tax policy ministry of finance na nabandi professor Augustus Niwagaba niwakuza kuba nagamba ningashinka keynote speaker so noreba ngu cooperators ahori hona ije 2018 tushome tushemererwe tuganire no mwebembezi wihanga enshonga zitu tuzimukwaso mwihangwe rero tugumize muntu celebrating nico tukwenda rero izobe rya kabiri 2019 nabwo turyagira urushiko rwabona ningo ruba kweta annual general meeting ya cooperators azo mu rushiko omwe ni hija mu unions na area cooperative enterprises nibajeta UCA annual general meeting nyumwabaze biri ryo mu mahurire mwenu muje nabwe muje mu unions na ACEs urukiko rwanyu ne 2019 a Hotel Africana kutandika shaisha tuzakasha katore abantu mu mababi noti shatu mwene shatu abrineni na tunana chenene hello kandi kinde cha mweru za sako nizo no hamazi na ko ziraba tutore enyuma kare itare baho umwaka gwa shanju bero za kompaka wa mtete shangara shangara training session wa kula itamba kulinda semenyo ko kati bank za kanyakanyire mu itesemu shanga kujangu bakuza kutesemu to kap ngire mu kire mu ni tabana bi and kane si komshisha aibani ojo mugarro tachwa komne tambu letreten so tena nanye bi kumna mnana ndiza kusayo okay banda da kosto zobuga ni za kuzenere aibano okay kale dame plan Douglas kuna nana bi akana mchaka hello 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 yes there program na jura wani ndikawi zuwa ngimshako ya kuzura birkum tutu hello tukurire wena okumchako maita peke turekabda menyima kwa peke sani tutura buka ebitoshanga tutaro nisho kane tongo keru okay aha final kan kwate mwa mweru hello hello yes ogulu tukubate program ga kashari yes mnyimugarisa aha eti tubu cha cooperative kazi n'undi mulonga norewa tukaba twine abanyankore kweterana onka problem yabira abanyankore kweterana ubusuma bukaba mu bindi kubagiye kutukamera ngo eti hazagwa esente z'abantu zava ngo cooperative zafa so kuba kubana bagira ngo uyu musya cooperative kugarukaho ubundi tukaganyirwa problem ndize ejo mu kasente kaza sako ni amagoba kuba nyingi akuba 2.5% wasikombanga noza kusaba roni bakakutera ngo kasenta kwa kuza kutwara noja kwa rosha 2.5 si arenesente nyingi aha muntu w'ima wenyuma okwarko banatugambira ngo imishoro bagiyeho kuga bimeya kandi kamugo mu banki zabo akubeta 1% kugambira kugakora katara
ahasigara ubwo mwegesa yaba urungi munonga akubagarutse ha radio ateze okushomesa ubwo kurenge yabareke neza yabahigura munonga kai umwami Robert Max ni yuko nakongera we bari munonga mwami Kenneth kandi n'abahurikiriza mwe namwe bari munonga kurenga umwabasabwa mukuratirizeje kandi umurikirizeje umuhuru yiteto abantu tereza mwe nukurigirira abantu kubabuza noreba ngo bini iriho ryo kwegesebwa nk'icyo twagambiri ko kuza kwitegereza points zabo zone ziba raising nununje ko cyingwenda kwamisiriza abantu ni cyumwe banyankore terafiri eriho very vibrant nekorera cyumwe compensation ekagitunga neguromani konkabwo kujya ngo umwana kaza mu competition ne iriyo nibambe negezaho kugireta kwayayanana n'abandi bantu ko kindi kwenda ngo n'ababanyankore batunge program nkeji bije bamanyisa abantu kubarwa bwo kuba umuntu twarwa yabiri member mu cooperative nagumari member icyo necyo kubanza icya kabiri ni nyikiriza n'abantu bagamba nka interest rates no bundu bucoka cokore mwe no muntu nabasa kureba ngo mwe no bamuiba konkaga ry'amazima baba bamushoborire sakote kabasa kutunguka yabetine mahande rukugiretera senti nicyo rukurebera ruriya kubihanga ryitu rya Uganda ryabartine mishoro ubuhereza tukubutunga kuya ucinkushaba no kugira ngo abantu abakuhereza ubuhereza nkobwo babase kurenga bamanyisa abantu esente zibarukuyaho na nekibazo kwihiraho umuntu mwena ikirizero niye bamutuma gwashoborokirwe nisiba abaturikiza mwena kandi tujaguma tubeyongeza emishomo yote rukubasa kwija ko hati tujya ko bushero yes mpaka mwashangira every man request from yes garya mazima ni nyeta abantu mwena bakurwa mu region egi kubasa kurenga umwija 218 kandi ba member bita ba Uganda Cooperative Alliance Unions Area Cooperative Enterprises murebe cengu umwija mazumur chikorwe n'urwamani kandi itekateka ngo nanara agenda murahebwe mu kishagaraka kutorana n'abebembezi abasya mutasigarayo murenga umwijo mbwingi enkora ninke ya burijo amatekano gabikiriza kwetorana n'abebembezi tutwenda rwe kwaso. Okay, yes Mr. I mwene bwana Kenneth ni nyenda kusima abantu bona batera amasimo eco nicoreka ngo Radio West mwine coverage mpango abantu nibo bakunda mwe bari munonga kwereza abantu nyenda kubanza kubasima yes abatera bona norani basima ikikumanyisa ngo beinenjara yo kushomesebwa konkanwe ngo uziyo ngumenyije naza niza gumanyije nyo nabaraganisa niza kwije Kenneth ntambwirensi nazo mu Europe nazo mu America nazo mu Asia Pacific naza Australia ruhanga kahanga insinungi Africa Africa is a country gifted, is a continent gifted by nature. Kandi yagumiza mu yahanga Uganda yaba part of Africa according to church here. Wachurura konkano yebuza ahabwa kituri yaboro. Ubworo bo nakugambira ruhanga katwa buri kimwe cyona konkane twatubugiga bwitu norangu ni kisasa munonga twatubugiga bwitu tubuhereza abajungu bakore sente nyingi tuguma turi yaboro. Why abantu bakaremwe kweterana bari abatunga chance hati ko kuza nko mu Europe for example waza nko mu Germany no mangu Germany eine cooperative banks zikurenga 10 zine na association zazo no manyangu sako eya manere kucira yo munsi yona eyo kubanza neza ne ya kabiri zona nezuruga France no mangu wazo mu Netherlands beine sako eiba kweta Rabobank Foundation waza kumanyobugiga bwayo 646 billion euros kene stoku za calculator agency no manyangu nanka Netherlands ruhanga tarajangira bakajihanga konka hati bo obugiga bwabo ni burugo muri itwe bageza kushomesa mu Africa bakushomesa Tennessee Valley, St. Lawrence we, British Columbia, French Revolution bo bakiza kushomesa wabo kuriya bashomesa ngu
mwegeite mukore companies zigendo mu Africa zikore sente konka mwayiko mu Africa mushomese capitalism. No kireba ekikumasa mu capitalism kuba kugishomesa companies zabo bazigurira umuhanda zija zikore sente ito tuguma turi yaboro. Finally Now yanagambe cy'abanyankore Robert yacuburu banyankore kiriho einamane nanyo mwabazo mbinu mu office ecyasako abantu nibetenga kushomesebwa sako kenesi te kushabe sente nyingi kwiyaho tukaremwa kucyetegereza banki nyo natungira rono mbanka waza kureba banki ezi nizicaginga amagoba mengi umunonga konkane bagashere kombi papura oshanga sako bakugira ngo interest yitu ni 18% okiza kujibaramu eziba kweta intrinsic costs oshanga amagoba gari yahigura umunonga konkota kugareba mwenu ni intera abantu muranga muzo musako ostamena manager ostamena loans officer amagoba gusako zikucaginga n'amagoba make n'amagoba marungi konke kikutero muranga basako mushomese ba member abantu nibetengo kushoma konkanyo ni promisinga ntuza kuguma ntubashomesa nigo muri mu gwitu abantu abankore region yona abatoro abakigezi nitubatero muranga 2018 muje tujaguze kororo no mwebembezi wihanga 19 tuzo mu rukiko rwa Uganda Cooperative Alliance Annual General Meeting a Hotel Africana ndi kuhendera ninsima Radio West mwebare munonga kutuhereza keire umugishogo kushomesa abantu ninsima mwebembezi wihanga ahabwo muranga ogwatire abibina byabetere ninga cooperatives ninsinga na government yona na nabatera amasimu n'abahurikiza mwena nimbasima ruhanga bene imwe murare n'ubusingi. Okay, murare n'ubusingi Radio West igana gatunyiza ibigampure myendo wanje n'abasima umwami Robert n'umukuru CPA Ivan abo kwija mukatugisa na mnonga poteri ya cooperatives uribe kwezi 18 byokwezi kwa mwenda twena mwena mwije muze kororo mbase kuba kandi celebrating and mwesimira achievements za cooperatives ezabahingi ezabarisa ezabyamashanyarazi n'izindi cooperatives zona kwegita kuna